Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kum shibenta banyada na kajing sa priang jong pang coronavirus. Hapo put usam jong senong penthor kra golfling. Ka tanat ka koi ka kya jong sorkar jela ba ka dorba senong. Haka arpunyo trik unailar arjar arpo kala pelong ni kajing le random test. Ya kinong senong hadin belalam ba we ni kinong senong ula pau positif hadin kajing le test haka arpu atrik unailar arjar arpo ha kendailan. Ya kini ka test lale ru ya ki sispa sopongut ki brio ki basa tang hakawi ka compound kabadan hapo upur usam jong ni kasnong bat yamenta ka dor pasnong kalapan bana balakang swasipor yaki basa hapo ni compound ban mi shabar bat yaki bana baru bandung shapo ni ka compound. Sengi phale ane bagi don ki bayo positive case ane posno jongi napo kaju ko yeng ki yo nyongut mat opposite ju tu ki yeng bagi yo iwe te total ki long prangut mat ku tu ko jakang tu bakalong kalong tight pelat kalong scam kalong masnat yeng pelat ki brio kan bro ki yeng ki don yeng kalong masnat pelat te deni ta kada lombang ya kran badi health minister yang ba yang tu ki area yang tu ba bangile random test bro te hang tu gidan arfo frying bar tu building gidan khatwe yeng te total bangi test mentai gi random test bangi le itu compound boro tang itu compound gi area gilong hispa sa fungut bangi test hispa sa fungut te tingi tai ba blingi ka khanang ban test bang blong nam ta gi nong shong kan long safe kan nam ta jong ki ga le ga ban ko noro kani ga positive case kami mental adon asni kani asni di tu mas tip mas nyo jing tip itu nak liang kesnong ngila le kirki itu jaka ngila sis itu jaka boro ngila barricade do sit boro ngila book volunteer boro ang tu bakim dei ban yimi ewan than itu jaka te mas ndep itu ngila pentip sha district administration te mag district administration ko ale ga e bodon kam te kala containment area kala containment area itu ka
kompon untuk boro te dari mentah te dari takadau bi mestap ngi phone i health minister ngi ba ngi kwa ba tu jaka ba long tight ngi kwa ba kinle random test boro tu jaka pi ulong ne pi munshar gidan ki case ki positive case ki bla 1.0 jungi dai tamalong ka senjam ulong ne pi tentang ba kalong eba ngim dei mangi nong bangin ngin super khat bitang ka sarkar ne ngin khat tangi kasnong at least na la jong ngi di bandan ka ta kayu kan kum ka ik protocol kala pha government mangi phongai ka mas in sat bai ka khti kum ta kin at least di ban buat kan ra teng la kim buat itu nuksan ne ge wala protocol bila bu ta ka problem ha bali mon sho depend bitang ha ka sarkar ne depend bitang ka kasnong ban pelot ne ka covid committee ba dan apa kasnong ka khamsim jing e andia em ya kan random test mata ngi le tang itu ngi sha random test ngi ju khamle bo shino ngi le bi thik itu kya area bo yo tu kompon te ya kan ngi ngi le random test mata baka klabun brat ke ye kalong hadu 140 his pas of hu ye de ta kada ngi kerpat ke health department bakan le random test te mata ki ade ban le ta ke e ka result baka wan de ngi se pe but so ko wi hundian ya kan ba ki jingkar par ko be kan kolong bari tenteng ya karpar gino susno ngape tenteng mo nakaliang ko sunong gaya la ya pertavet ba kimdei ba kin mi sabar kin dangi ka mas kin le kamta te pe tenteng ki beduk ki kham sutu ama kim dalong yu than re ngape ba kham pen khaini ka protocol em ki kham long kini ki borspa ki kham long ayu ba ki long sela ba ki so bai la jong ba ki biang be ngapai ki beduk tentang posno ki nong susno ngi ngi ki kham sutu ndia kim dalong rama ki beduk ki biang be finoi kata ki lebe ki borspa ki kham long pene ba jinjar ba tentang at least lungi kwa ba ki corporate lam ka snong ba sarkar kan kai bila buat tang tai